Lotu o Jacob's Well peko vai kerio se kope e pongpongini. Amen. Talange to tahta faki o ke fu ofa apita pongpong. Amen. Amen. Tatalu fefia fokia fefika skal o kune iheni mo tautolu e pongpongini. Ko uia ko e whakamatamaki o e kalofiama media. Amen? Amen. Please, give him a hand. Amen. Also, please give our worship team a hand. They did awesome this morning. Hallelujah. Amen. Katalu se fia foki e tau whanau. E pongi ko e ni. Patau ngai whanongonongo e toki whakahātu ia I he osi e tau malanga. E pe foki e tāna ki tau ngahi mea awha. E pongpongini. Ka pau ki hena hau wholofola. Paki alu pe amoao ki he tohi a Exodus chapter 3. Amen? Amen. Vesi hono tahaua. Hono hongo fulu ki hono tahaua. Pa te ulau atu I he toi tapu whakatonga, ka oku koe pāki kone o kou mau o kai ke loko lele a hono whakatonga I o vesi ko e ni ka nea moia te uwhenga pe ke uwhai lele taha. Amen? Exodus wa hono tolu. Vesa no hongo fulu. Pea ko eni ke hau, pea te uwhekau koe ki a whelo. Ko uhi ke omi hoku kakai ko whanau a Israeli me ispite. Pe pehange Mosese ki he otua. Ko haiau. Ko uhi ke alu ki a whelo. Pe ko uhi ke omi a whanau a Israeli me ispite. Pe pehe e ia koe mo oni. Te utala. Koe mo oni te uia te koe. Pe koe whakailonga eni ki a te koe. Kia te koe ko whekau I koe. Hiri ha omi a hoku kakai me ispite. Te mo tauhi ai otua I he moongani. Amen? Amen. Ke tau lotu. Tamai u mau whawhetai ki he awhiona. O ku mau unu mai ki ho sai o nei he pongpongi ko e ni. O ku mau iloi e ki ai ofa ai awhiona ko whai ki he mau mo ui. Mau whawhetai e ki ko uhia ko ho tau toloi e mau ngahi mo ui pa ki ke o mai ai whainga maarie. Ke maulava mai ki ho sai o nei he pongpongini. Paka maulo tuia e ki he pongpongi ko e ni. Ke whai tāpe kina e toko taha ko toa pe I he malu o e whare ko e ni. Whai tāpe kina ho wholofola. Kai pe foki e ki ho sevaniti. Omi ai poto whiunga. Ko ia e ki ke vahe ai wholofola. Ko ke o si whakamana vai. Ta mai ka ilonga ha lea pe ko ha mea e whai e vahe he pongpongini. Ke toki whakau he awhiona. Hakuta e au, pa ke hanga whakakakato, hakuta e kakato, he koe sihova ai awhiona, o ku hau pa ke maunioni, e wafhau alo ko si sukalaisi. Amen, amen, amen. Sai pongpongi ko e ni, o kolota ke to'o mai ai vahe ko e ni, ai vesi ko e ni, I he kaweinga, oa e fia he kamata fo'o. Amen? Do not be afraid to start over again. Amen. Don't be scared to start again. Amen? Oa e fia I he kamata fo'o. Pongpongini ko unu mai pa moe vahe pa moe kaweinga ko e ni. To ia pa me he vesi ko e ni. Kapate na te ke ilo ai vesa ai tohi vahe hono tolu. Ko taite ne hangai he otua uia a Mosese. Amen? Exodus 3, it's about the calling, God calling Moses. You know, I kapate te lawe vahe hono wa o ku asi ai whekau ati na e tupu foki a Mosese ia I he loto whare o whelo. Amen? Na e tupu ia loto whare o whelo. Pa na I kai ke iai ha mea ia I he whare o whelo ta e iloi e Mosese. Kai hao e taha na e hao e a Mosese pa ne mamata o kuhanga e he isipite o taha a he pelu mana tui kohono kakaia o ona. Peta mai lewa na ne hanga e ia e Mosese o tamate ia toko taha ispite ko e ni. Amen? Tamate I pa ne hanga tanu ia I he one one.
I aho e tahana ne toi hao si o atu o kwheke i kei ai o he peru e ua. Tala mai he fola. Na e rea ke te ki na ua patalanga lema he peru e taha. Te ke hanga e koto e tamatei ki maua o hange ko o tamatei a ispite. Na ilo lema e Mosese. Koe mea toni o kuhoko, koe mea na ne whai. Ko os ilo ia. Pea tupu me iai e ne hola vare a Mosese. Ka me ispite. Amen? Pea nei auia, pea na ne mauhoa. E maha no tolu tala noa ai ke ne take whangasipi a e ne tamai he whono na ne ave ia ke tawha ke taha o desert. O toa wha. Pea me iai na ane sio ke he vera ai fua kau. Pea lea me ai ai reo ko e reo ia e otua. Amen? He taimi ko na lea mai ai e otua na ne whekau ke toho no topu wa e he koe potu tapu o kune tuwai. Peko taimi ko ni na e ui ai e otua a Mosese. Ka bata tau mai fo tungo whakau ko ni. Ko e ui e he otua a Mosese. Ka tu mua ke utalate ki moni ko ni. Ki a Mosese. Ko e kamata fo o. Amen? Ko e kamata fo o. He tala mai na whekau he otua a Mosese. Foki ki ispite. O mai hoku kakai. Ki tu, ja me ispiti. O mai ha Israeli. E taimi ko ni he ku ilo ina e mana wahea Mosese. Ko hono uhinga he na ne toi whai eia ai whehui ki he otua. Amen? Ko hai au. Ke ave ki a wheo. Na mana wahea, ko hono uhinga he na hola mare me ispite. Amen? Na hola me ispite. Ka na whekau he otua. Ke toi foki pe ke wheitu una e hola pe mea. Te toi whakau o kou whakau ke puke he pong ini. Koe wheitu koene a manaki ke toi foki kia ia Mosese. Kua ne o sihanga ea o ilo I kano kato. Peke he rea whakapritania, Moses experienced and have seen and have tasted everything inside Pharaoh's house. Ka whekau he otua, go back to Pharaoh's house. The very place that he ran away from. But there is the place, the only place he knew. The place he grew up at. Amen? Whekau he otua toi whoki ki ispite. Na ne irifia. Ka ne awhioi he otua. Ko toko taha eni. Toko taha totonu eni, toko taha lelei eni, toko taha taukei eni, toko taha eni pune o si ilo kano kato e whare o whelo. Whe mao ke u whekau I ke toi whoki. Amen? Do not be afraid to start again. Ko lahe tau ngahi mo'ui. O tau he ho e ngahi wheitu. Pe aku tau experience e ngahi mea lahi. Taime nihi we fail. But God wants you to go back and start again. That means we start a business. O tau mana wahe he whai e ngā aue koia. Especially ka whahinga mea o te ke tau experience. Hanga mea o te ke tau whaua e tau mo'ui. O tau mana wahe ke tau manga ki tua. Ke tau whai hanga aue ka hono uhinga koe ha. Tau irifia na whai o ka. O koe ke malawa ke whakahoko e. We're scared. We're afraid to be failures. Kau paska te koe moan koe ni. You know time ko tau tau no wai. Ko tau wako koe me ai and we'll never do it again. Yes. Ko hono uhinga koe ha. Tau os experience it all the pain and all the sadness, all the sorrow that we have been through in the past. Now it's time to what? To move forward. Amen. Amen. O te tau mana wahe. I he tau toe kamata fo'o. Tarango toko taha ta whaki. Don't be afraid, amen? Don't be afraid. Kapau kia taha tau ta whaki. Rea pe koe kia, there's an angel sitting right next to you, amen? Do not be afraid. He ko tau whahinga uru nganga ia ki tau tō. Ura ke mea o tau irifia ki ai, koe lawa e kakai. Amen?
It's about the people, but no, it's you. Because you worry about what people are saying about you. Amen? You worry about what they're going to say. You worry about what's going to happen tomorrow. Kako eni. But this time, you're bringing the experience with you. Inexperience. Amen? Inexperience. Koi kakai ne leitaha o kui ki nau tolu he otua. Koi kakai na anau o si fau he ngahi whainga ta keke. Koi kakai na anau o si imamani. He ko tai o nau foki mai ai o whai e ngau e ki o pa. O whakafo ofa belere. He kuna o sanga ki nau tolu ya experience the world. Amen? Sai. Kapag tao ngau e wholofola te tau ilo i toko taha ko toa peia na mea ngau e ake o tua did terrible things in the past. Kapag tau ngau e tau hero o kakai tui na nau whai e nau tole ngahi mea ki mua na toi ui pena to hei kike nau toi foki mai o ne mea ngau e ake ki nau tole. Amen? Kohono uhingai, if it didn't work before, start again and it will work. O mahino mai nga te tau tolu. But when we give something or someone a second chance, it will work the second time. Yes. Amen? O te tau fo. O te tau fo. O te tau tofanga ki tau tolu e ki he sio e kaka. O te tongana tau ke lea. No. You. It's about you. Kamata for all. But here's the secret. Bring Christ. Hallelujah. Amen. And put him in the center. Yes. Bring Christ and make sure he walks with you. Amen. Ko tonga ko e fia Moses se. Ko hai au ke to au ke he fare o felo, tarang he otua. Ko au, I will be with you. Yes. Te alu pe mo ko. Do not be afraid. Ko otua tau hiki ai ko otua lai. Amen. Te me ni tau hanga pe tau tolia ha. O doubt yourself and God first before you move on. Before you start again. He ko hanga pe ko si o lalo koe kia te koe. O ke si o lalo koe ke he otua o ke tau hiki ai. Ka pao o ku ke tui ke otua o ke tau hiki ai ke otua lahi ke otua malama. O wha amu ke o paske te koe pompong koe ni. Koe hate o ke ilifi ai. Ko otua lahi ke tau hiki ai. Koe hai mea o tau ilifi ai. I he kamata fo'o. Amen? Why are we scared? Why are we afraid? We have to focus. Keep our eyes in Jesus. And then we walk forward. Amen? O fia mau ke tau whakamamau e tau sio ke otua. He koe mena ni whakalotorahi i koe a Moses e. Ko tarangi otua te ke alu, pa te alu pe ama koe. Fia mau tau te start over. To e otua, e fia otua, tu he o tawhaki otua, pa ke a ema pa ke lalaka pe amo ia. Amen? He koe mea e ha, te ke malawai. Koe mea e te ke malawai. Mo ilo. Taimi koe ne hanga he otua o whaua atama. Nei whau he otua atama he toha senesi. Tala mai whora, pa ne toi whaua iri. Pane o mai a iri ona koe fofua marieni I he whokama motua. Fofua marieni nei hoko. Amen? Amen. Tala mai nei ha. It didn't work. How e Filipe ha. They both failed. Kono uhinga koe ha. Inexperience. Amen? Kai ha te experience ya na ua taha I ha. I he whaingata apa mo how e Filipe. Mo iloi. Ko tau sivi o ku hau pe ia I aho kotoapi. Ko tau sivi o fie mau ki ha ke tau hanga mahinoi ko hanga I mea tau os tau kei ai.
To experience something or to become an experienced person on any field or anything, o fie mau ke go through hardship. Amen. O ke walk through ko he sivi, ko ngaka kai malawa ke iloi pe fe a ho mo ui. Amen. O fie mau ke tauhanga iloi. Taimi ko na toa ya i mo atama. And because God so loved the world. Amen. Amen. He so loved the world. What did he do? He started again. Amen. He gave his one and only son. Kono uhinga. Kone ofa koe kia te koe pia moa. Amen. Na takamata for always otua. How did I know that God started again? Na le foaki hono ala tau pe taha. Ikiha ki he o matua. Ko mere mo so sifa. Jesus started to experience things. Na e whakafo mai he o matua. Adam, nakikita niya o matua ya ana ke fo mai ai. Jesus did. Tamai pa mo fae. Na nahanga o toka nga. Na nahanga o akoi. Na nahanga o lehilehi. Na e akoi a si sui au poto e ngahi se apa mo te pile. Kono uhinga he ko so sifa ya ko tangata a tufunga ya. Adam did it. Amen. Amen. Na e akoi a si sui e fola. Tala mai he ke tau tahawana o si no folo ia. E sene ko pe te pare pa mo takai na oslau fola. Amen. Kapata tau lao fola tala mai neha. Na kapata te whakatonga ia na puria si suia. E ose no tau tahawa to aspie tau tono. And you wonder why. Na e a ko ia si suia e fola. Amen. Na experience e si suia me alai. But I want you to think about God starting again. Ke taimi ko na afioya he otua na kai ke ngaue ai urua ki tangata na ne foa ki ko hono alo pe aha pe ngaue le vai. Amen. Na alo si suya alo ke kolosi. Ka he taimi ta tau pe na ne osanga ia ha whakatau ke i ne mo ui he ngahi me alai. Na e foa he baptizo. Na e foa i he iai e o mātua tamai pa mo e whae ke na hanga o ko ia. Na e foa e ngahi ai. Amen. Na e foa si su e ngahi ai. Panane la mai. Amen. Na ne o se experience pa ne tau ke ia. Ko mea mo tokanga te mo tole pompongi ko eni. Whakatau ke i ho mo ui. Amen. I he taimi ko e o ku ke tono no ai. Ko taimi ko te ke whakatau ke i ho mo ui. Ka pau e toi whau mai e foi palo pare matatau i he kaha u. Te ke malama ke ikunai. Amen. Amen. E malama ke ikunai. Ai foi palo pare mako ia ka pau e toi hoko mai. Amen. Ko pau ka te tau tolu he pongpongi ko eni. Te ke loto lahi nai. Oua te ke irifia. Ka aku hau ka ano kato ia. I ho o whiri pe te ke a ewa mo o tuaho palo pare mapegai. He ka pau he ikai ke whai e koe whiri. E toi vilo hake pe palo pare matatau ko ho haulo ai pe kilao. E toi vilo hake pe palo pare matatau ko ho topa ulo ai pe. Ka ko eni, ka pau te ke o mai e o tua. Ke mo wheao pe mo lalaka pe mo ia. Ka hau te palo pare mahoko. Te ke ilohi ai mea utotongi ke whai. Ilo mea tau kei mana wahe ai. Ko hiko kai ke wha o whare o tuaho tau ngahi o tomo tau ngahi whakaukau. Ko mea tau kei mana wahe ai. Ko hiahe kai ke tau iloi. Pe kuanga wheho tau relationship with God. O ku kei whe ia he ahoni. Are you walking with God?
Pe ku ke a ewa pe ko I ho poto whakafo I tangata pe a koe. Koe pōra ia o aho ko e ni. Ke tau hanga o. Whātau kei e tau mo'ui. I he whanonga anga. He kui kei ke whai ngō fua. E kei ke tala mai he o tua ia. To'o pe a I o ke pa ke mui mui a te au. Tala mai fu ke ia whai ngō fua. Kako e ni le tau tolu. O tau ki tangata pe. Taimi lahi o tau hapeta tolo fus ke whai ngata. Amen. His yoke is easy. Taimi lahi o mawhasia pe tau whakawata e whakawau. Ata pe. Kako whanatolahi aho koe ni. Do not be afraid. Amen. Take that fear off your mindset. Take that fear off your heart. Que tau sio ki mo. Ilo e ko fea sisu. Amen. Ilo e ko fea o tua. Iho whanonga o whai. Pea me iai. Te ke lava ke ikuna noa pe. E lava ke ikuna ha whahinga mea pe. Ko hono uhi ngahe kuha. E ku ke osi hanga e koe o whakapapau I ho mo ui. Ko whiia a kalaisi. Amen. Ia hapo ni ko whaamu peke mo. You know, we can go back home but ke hanga to e lau hohoko ai tohi ko ene Exodus si. Pa te ke mahino iai ai ngahi mea nei whai he o tua. I he lotonga koe alu a Mosese koe ki ispite ke o mai a hono kakai. He ko taimi ngō kuui e ki tau tolu he o tua. O whe mau he o tua ia. Ke tau hanga I loi a ia. Ke tau hanga o ngō I ia. I he tau ngahi mo ui. We have to taste His presence. O whe mau ke tau sio na tau ke tau I loi a langi e o tua. I he tau ngahi mo ui. He ka pau e kai. Te tau he pe ki tau tolu ia. Te tau hau pe ke he lotu. Ko ne hau pe whaingata a ko tau he ia. Ko tau hau pe ke lotu, ko kai pe ke tau whanongo whakarerei, ke whora ai o tua koe ha, ko tau hupe matapā ki tua ke ko tau hei. Amen? O whaamu he aho ko e ni. Ko tau kei ko e tau mo'ui. Ke tau hanga o mai ia, ke he lotolotonga o tua. Ke tau a ewa whakataha pe mo ia. Amen? Ko e ui ko Mosese na e ui he o tua I hono lotolotonga. He was in the presence of God. Amen. And God called him. But then God promised him that He will be with him. Yes. Ko tau tolu koe whanau ki tau tolu ai o tua. Amen. And He promised that He will never leave us or forsake us. Ko hae hinga mea o tau kei manawasi ai. Ko hae mea o tau iri fia ai. I he kamata fōo. O whe mao pe ke tau hanga I loi, koe o tua lahi, koe o tua ofa, koe o tua mesi, koe o tua whonu keresi, o ku tau hiki ai. Pe he kai, He's a faithful God. Kau tala mahe o tua, I will never leave you or forsake you. Pake mahino ka te koe, He's a faithful God. He will do exactly what He says. Hallelujah. Ko ne palomesi, ko ne palomesi. Ko koe pia moa au ko ki tau ai au whe mariuriwa ke ta mo'ui. O talaka ki moa, talaka ki mui, talaka ki moa, tahalo mui ki mui. A e ta mo'ui e aho ko doa pe. E koe ahoni, tala mai he wholafola koe ni. Ne ona e hola Mosese ko hola vare koe iri fia. Na e ui e he o tua Mosese. Ke toi kamata fō. Me whiwhaamu he o tua ke to'o pia mea te ia e iri fia. Ko kamata fo o a Mosese koe ni. Na ne alo ai pia moe o tua. Amen? Na ne a ewa pia moe o tua. Whakafokia ki Israeli. Ki ispite ki alo o mai ai kakai Israeli ki tui. Amen? Heke ke tau lawa ki tau tolu ia. O whai ha mea iho tau poto whakai tangata a tata. O whi mao ke kaua si hova. He langa e whare ho tau ngahi whanki whamiri. E tau ngahi decision, individual decisions. O whi mau pe ke kaua e o tua ia. Pe ka pau he kai ke kaua e o tua tala mai te hasa me. Koe kula noa, koe mau taimi. E tau ngā ue o whai. Amen. Koe whoki koe na Mosese na e alu pe moe o tua. Hallelujah. Ko toi hanga koe he o tua o mai hono alo tau pe e taha. E o mai ki whakatau kei. Ko o hinga he tene lava o i kuna.
ai mea ai uhinga nai o mai ia ke whakahawhia koe pia moao ke pure anga wela. Amen. Ko sanga o tuaia set us free. Hangai si suia o whatau atai na e ki tau tolo aki ahono tata. Ko ini fia ko mea pia o tau tolo stoa i tau mai lo tomo tau mai whakakau. But today, o ko roto peke ke to o ki api. Amen. To ki api. O to e sai pe ia ke to e kamata fo. Amen. Kapau na ke to o fia he ako CV. Fiu he itaviu ngā aue kai ke mauha ngā aue. Go back and start again. Amen. Kapau ku ke ongo i ka te koe o ku ke mama o me he o tua. Start again. Amen. Admiti pe ko koe. O ku ke whihalaki and then start over. Amen. But this time, make sure God is with you. Amen. Make sure that God is with you. Amen. Koe pole ia o e aho koe ni. Amen. Nau lotu tamai, mau whawhetai ki a whiona ko o ia ko ho angalele. Pake rea mai he aho koe ni ka te mau tōru eki. Koe mau lotu e tamai tuku pe eki ke pure ke mau ngahi mo. Whakawhokia ki mau tōru ke ngahi mea nei kai unfinished business. Whakawhokia ki mau tōru ke eki ke mau tōru kamata for all. Koe mau lotu he aho koe ni ke tau alu mo pe mo koe. Koe kore a mo se he kai ke u alu. Ka o whatever ko ta whiao pe mo koe. Ke ta alu pe mo koe o tua. Pa o pehe eke kore vai kelo se ko pe aho koe ni. Ka mau ka huki tua he ahoni. Koe hanga he mea te mau fō wai eki. Mau lotu ke a whiona. Ke tau whiao pe pa mo e a whiona. Ke tau alu pe mo koe. Langi o ko au ia I hoa whao alo ko si suka laisi. Amen. Amen.